Prvu predavačicu na kongresu, to je profesorica Irena Colić-Barić, koja je pročelnik laboratorija za znanost i prehranu, voditeljica doktorskog studija za nutricionizam, osnivačica preddiplomskog i diplomskog studija nutricionizma, što smo čuli uvodno i od našeg dekana, i znači članica Scientific Network Food Consumption Data Collection u sklopu Europske agencije za sigurnost hrane. Dobar dan. Izuzetna nam je čast i veselje. Kao prvo što napokon vidim tako puno poznatih lica. Jel tu trebam nešto pritisnuti? Čujete me? Ja obično vičem na predavanjima, čudno je da mene. Nije mi sad baš svejedno, dobro, sad mi je lakše. No, u svakom slučaju htjela bih se svakako zahvaliti organizatorima što su me pozvali da sudjelujem na ovom skupu i pri tome moram priznati da su bili promućurni i ponudili su mi mamac pod nazivom Stanje naše struke. To je stvar koja me muči od 1984. godine, onda smo bili pioniri, prošlo je takve 31 godina i problem je više manje isti, ali moram reći da sam ja puna optimizma i zbog toga danas sigurno neću govoriti šta nam sve drugi rade, nego gdje jesmo i što možemo sami. A sad prije toga imam jednu nutricionističku zamolbu. Molila bih da svi koji nisu zajutarkovali ostanu sjediti. Hvala vam lijepa. Moram reći da pripadate statistici, a to je da svi znaju jako puno, žele jako puno, ali promijeniti prehrambene navike je jako teško. Sa jednog foruma skinula sam izjavu jednog studenta koji je to tako lijepo rekao i činilo mi se da iz toga je nekakav optimizam i paralelno očaj, ali u svakom slučaju me potaknuo da ga stavimo ovdje. On je rekao da ako liječnici ne postanu nutricionisti će uskoro postati liječnici, ne na razini titule, nego jednostavno posla i onoga što već znamo da hrana radi čovjeku. S druge strane, to je u skladu sa izjavama i zapravo istraživanjima i časopisu koji objavljen rad 2005. godine, sad prije par mjeseci, Frontiers, jedan novi open access časopis koji je rekao da se nutricionisti i znanost o prehrani i općenito svi koji se bave hranom i zdravljem imaju ispred toga puno. Ne samo probleme koji su vezani uz održivost prehrane, nego i uz probleme koji su danas zapravo nepojmljivi, a to je da napokon znamo da hrana ima pozitivan utjecaj na zdravlje, može prevenirati bolest, a da nam još uvijek nisu jasni mehanizmi. Zbog toga i priča koja se odnosi na velike podatke, dakle big data, kaže da sve što smo prikupili možda trebamo početi promatrati na drugačiji način, multidisciplinarno. I puno takvih nekakvih dilema za koje smo smatrali da uopće više nisu dileme, danas su još uvijek otvorena pitanja. Moram reći da sam se pitala šta bi to ja mogla vama reći, a da zajedno ne krenemo plakati i govoriti kako nam je teško, i onda sam se sjetila kao svaki pravi sveučilišni profesor da napravim što? Prebacim to na studente. I tako je nastala anketa. Anketu smo proveli i vi ste, vjerujem, veći broj vas je sudjelovao. No u svakom slučaju, ovo ovdje razmišljanje me dovelo
na tu ideju zbog toga što pozicija u kojoj jesmo sada realno i koju moramo sagledati zapravo nije od jučer. Ono što se dogodilo i zbog čega ova 31 godina nije bila tako uzaludna, bar ju ja tako promatram, je da se pojavila ne samo kritična masa ljudi, nego napokon imamo nekakva druga promišljanja, drugačije se ljudi odnose prema životu, odnose prema svojoj struci. I ono što me jako veseli je da na naše fakultete ljudi koji su upisuju nutricionizam, im je to najčešće prvi odabir. I ono što me veseli je da upravo postoji ta strast svakog od vas dok radite svoj posao. I ta strast je veliki pokretač. I zato zaista pozdravljam sve koji su uključeni u udruge, koji su poticali i pokrenuli stvaranje udruga i uopće ne mislim da previše udruga u ovom momentu smeta. Ono je dobro, trebamo se učiti prve korake. Svi mi. Sigurno hoćete vidjeti šta smo to dobili kroz podatke koje smo prikupili anketom i moram vam reći da je ona ružičasta. A što se tiče spola, dominantne su žene, dečki mi smo spremni za muški rod, nećemo imati ništa protiv, pomoći ćemo vam sigurno i kolegice. Ako pogledamo dob, vidimo da je ona otprilike ujednačena, idealnih 30-31 godina, dakle kad ste u punoj snazi. Ovdje vidimo podjelu dobi s obzirom da li je završen edukacija kroz bolonjski proces ili takozvani stari program i vidimo da ta razlika logično da postoji. Isto tako ako pogledamo s obzirom na spol razlike u godinama, one nisu tako velike između žena i muškaraca s obzirom na studij. I ono što je ovdje recimo meni krajnje ružičasto je da je zaposleno čak 91% ispitanika od 99 ljudi koje smo ulovili u mrežu, to jest koji su se dali uloviti u ovu anketu i kojim zahvaljujući dobroj volji, trudu, iskrenosti i vremenu kojeg su odvojili, ja sad to vama mogu lijepo prikazati. Isto tako, ako pogledamo raspodjelu uzorka, možemo reći dakle ono famozno da nam je uzorak homogen. Ako govorimo o tome da li se i kako se radi, dakle 67%, ne radi 5% i part-time job je 27%. Ako pogledamo opet nanova izraženo prema zaposlenosti po starom programu i novom programu, vidimo da je to otprilike jednako. Naravno da je broj zaposlenih koji su završili po starom programu veći jer su krenuli ranije, stariji su i tako dalje. Ovo mi je zapravo jedan interesantan grafikon, nadam se da sve vidite dobro. Zapravo gdje se to zapošljavaju nutricionisti, to vam je uvijek bilo najvažnije zbog toga što smatrate da ne možete naći svoje mjesto pod suncem i da vam zapravo pripadaju mjesta na koja bi mogli raditi, a niste. Ovdje ako pogledate, jasno se vidi da što se tiče postotka ispitanika koji su ispunili, dakle na ovom uzorku, kako volimo, ili za ovaj uzorak, je najveći broj ljudi prisutan, dakle, u znanosti i na fakultetima. Odmah nakon toga je prehrambena industrija i ako pogledate, nakon toga su bolnice na 3. mjestu, to se stalno žalimo zašto ne možemo doći tamo i tako, ali ovdje vidimo da je to bitno drugačije nego što je nekad bilo i nakon toga imamo farmaceutsku industriju i ono što je zapanjujuće da više ljudi su privatnici nego što rade u nekim agencijama i zavodima. Dakle, naša struka je morala se okrenuti nečemu što još uvijek izbjegavaju druge struke, ako ne moraju, a to je onaj teži put u kojem ćete sami odgovarati za ono što radite i za ono što ste uprihodili. Ako pogledamo tu podjelu s obzirom na to da li se radi o starom ili bolonjskom programu, onda vidimo i dalje da u svakom slučaju prehrambena industrija je prisutna i dalje, ali vidimo isto tako da ove raspodjele koje se odnose na bolonjske procese odgovaraju upravo tome, tim razlikama u godinama kada su završeni studiji. Vidimo da ovdje sigurno da je i tvornice i zapravo rad unutar farmaceutskih industrija pripada većim dijelom ljudima koji su završili po bolonjskom procesu. Gdje rade food scientists? Ovdje nisam pokazala da to sada čitamo, nego da vidimo gdje se razlikujemo i gdje bi mi to možda mogli biti, ali više vam to govorim radi toga da bi ja bila jako sretna da sam mogla imati ovako finu podjelu i da je taj paj mogao ići na više institucija, više vrsta poslova i tako dalje, nego što smo mi sada. Isto tako u toj anketi sam vas zamolila da napišete svoj komentar, vaše razmišljanje, sugestiju, jednostavno da pomognete, da mi meni pomognete, jer opet nanova vi ste više izloženi i znate bolje
što vas žulja, iako ja to isto tako mogu reći da smatrati da znam, ali vi ste uvijek bolji izvor informacija. I naravno, uglavnom ste zapravo nesretni zbog toga što niste prepoznati kao struka, zbog toga što još uvijek nemate svoje mjesto, zbog toga što jednostavno s obzirom na trenutnu situaciju i gdje bi sve mogli raditi, a neki od vas smatraju da bi trebali raditi i mogli raditi isto tako i dakle u zdravstvu, da jednostavno tamo nema mjesta za vas. Ono što je isto tako ovdje navedeno, da još uvijek bi trebalo bildati znanja i što je nama poruka koji radimo u institucijama kao što su fakulteti i koji možemo revidirati i raditi na promjenama programa, i znanja i kompetencija koje nudimo, svakako navedeno je da još uvijek, koliko god želite biti samostalni, smatrate da nemate dovoljno znanja i da je potrebno je nadograđivati svoje znanje da bi mogli krenuti u posao sami. A kao što vidite, isto tako ovdje je opet nanova rečeno da struka nutricionista nije prepoznata na pravi način i da svega nekoliko ljudi po mišljenju osobe koja je ovo napisala može od toga živjeti. Dakle, može proizvesti i biti na poziciji koja je to omogućava. Ako pogledate, isto tako se navode i slabosti stanja momentalno i drago mi je da je to netko napisao kogod da je, a to je da možda ne mora biti niti razlog, niti u potpunosti točno, ali činjenica je da za raditi i komunicirati s ljudima sada kada se govorimo o prehrani, utjecaju na zdravlje, o svim mogućim komponentama i u svemu što se događa na tržištu zaista jako rizično, tim više što znamo i sami studenti se sjećaju da neki put ako nisu, pogotovo oni recimo koji su slušali jedne godine, a onda polagali druge, su rekli pa to je točno, a ja bih rekla nije. Zašto? Zato što smo unutar godinu dana saznali da neke istine koje su bile istine su postale neistinite. Zbog toga, dakle, ovo je zaista posao koji traži kontinuiranu edukaciju, kontinuirano nadograđivanje i zapravo ovakve stvari koje se i dogode ne moraju uvijek biti niti namjerne. Na ovom slajdu zapravo je prikazana cijela zapravo istina stanja u kojem jesmo i kolega ili kolegica koja je to napisala zapravo je rekla ono što sam ja mislila da bih vam mogla reći, a to je da jednostavno momentalno cijeli sustav u kojem jesmo je zapravo se revidira i nekako obnavlja od osnovnoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog pa u konačnici i visokoškolskog i ovdje je sve lijepo navedeno da nam jednostavno fali puno toga da bi mogli postaviti kockice na pravo mjesto, jer od vremena kada je rađena takva nomenklatura puno toga se promijenilo. Da nas trebamo kroz cijeli taj jedan proces, ako promatramo prehranu i zdravlje, postoje sve manje i manje i sitnije karike koje zapravo trebaju biti specijalizirane za fina promatranja samo određenih dijelova. To isto tako znači ili zapravo određenih pristupa problemima. To jednako tako i upozorava naravno na različite subspecijalizacije koje postoje u drugim strukama i koje bi sigurno trebale biti kod nas. Ovo je jedan skroz pesimistična jedna izjava da se ne vidi budućnost naše struke ni u kojem slučaju i jedan zaista opet nanova vrlo krucijalna stvar, a to je da nam je potrebna komora i komora bi nam zaista unijela svjetlo u naš momentalni pogled na vlastitu struku i pomogla bi da se organiziramo na pravi način, ujednačeno, adekvatno i onako, kako bi se reklo, po pravilima struke. I što dalje? Dakle, ovdje vi to sigurno znate, dakle, su karakteristike Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. To je novi pristup i on će nam omogućiti da u Hrvatskoj se uskladimo s onim što se događa u Europi, da su zapravo kompetencije i profesije proizlaze iz ishoda učenja, da ćemo se svi morati prilagoditi, popraviti ono što jesmo imali do sada za ubuduće, ali u svakom slučaju to je proces koji je počeo, zakon je donesen 2013. Prva radna skupine su se već zapravo osnovale već u srpnju ove godine i taj sektor je poljoprivreda, prehrana i veterina gdje smo i mi smješteni i sigurno će se te stvari brzo iznjedriti
U konačnici i zbog toga da bi osigurali ono što je neophodno, a to je da je moguće se cjeloživotno dakle, obrazovati, da se mogu priznati stvari koje su završene u oblicima u kojima jesu završene, da ne budu ni podcijenjene ni precijenjene kao što danas imamo. I veliki broj komentara je bio zašto mi koji smo diplomirali, završili 5-godišnji studij, zapravo ne možemo obavljati poslove, a paralelno imamo ljude koji su završili tečajeve. To nije rijetkost i nisam ovdje htjela napisati, ali evo 2014. godine pronašla sam na internetu američka udruga nutricionista dijetetičara izašla na ulice i bunila se zbog čega im kruh oduzimaju oni koji nisu završili studij. Dakle, i tamo gdje smatramo da je uređeno, još uvijek nije tako baš jako uređeno. Ako govorimo o podacima, dakle, koje sam prikupila i kako ih moramo promatrati, onda sigurno da ovaj postotak visoko zaposleni, ovaj veliki broj ljudi, dakle više od 90% ljudi koji su zaposleni su zaista samo za uzorak, ovaj koji je odlučio se javiti, uopće odazvati na anketu. Mislim da je veliki broj ljudi koji nisu zaposleni, jednostavno se nisu htjeli niti uključiti to istraživanje jer su smatrali da nemaju šta reći, a mislim da su imali šta reći i zbog toga mislim da će nam biti potrebno novo istraživanje, dakle kontinuirano i zato ćemo staviti link koji će biti dostupan svima da ga ispunjavaju, neće biti limitiran vremenom. I još samo malo. Šta ćete raditi u budućnosti? Po meni, radi toga, evo zato što sam doajen, sad moram priznati, mi sve izgleda zaista vjerojatno puno svjetlije, ali zahvaljujući tome što sam počela svoju radni vijek, radit ću u industriji, zahvaljujući tome što jako još uvijek i kroz cijeli svoj radni vijek surađujem s industrijom, surađujem sa različitim dakle, profilima i mjestima, nisam uskoro vezana samo za akademsku zajednicu i istraživanja koja se nude unutar toga, moram reći da se sada događaju čuda i čarolije kada govorimo o hrani. Kada govorimo o proizvodima, kada govorimo o problemima koji nas čekaju, o izazovima koje možemo riješiti, o novim pristupima. I zbog toga imamo različite mogućnosti, znamo da nas zapravo je potrošač tjera i on je taj koji odlučuje smjerove i istraživanja i toga što će se raditi i kako će se pristupati, jer na kraju krajeva potrošač je zapravo svaki pojedinac, svake nacije i u konačnici on upada u onu statistiku gdje ćemo utvrditi koliko nas je pretilih, koliko nas je zdravih ili nije zdravih, koliko je kardiovaskularnih i slično. A znamo da potrošač, kao što sam rekla, je onda jedno misli, drugo govori i treće radi. I to je zapravo svako od nas. Ovdje, kao što vidite, industrija reagira brzo i pokušava zadovoljiti potrošača na najbolji mogući način, a to je da mu da ono što želi, ali da mu pomogne zbog stvari zbog kojih ne može, recimo, primijeniti pravilnu prehranu. U svakom slučaju ovdje imamo i rješenja koja su vezana sa 3D printerom ili imamo različite kulinarske stvari kao food solution i slično, gdje imamo hranu koja je zapravo umjetnost. Svijet je zaista širok i velike, mislim da su iz našeg malog uskog prozora ne moramo promatrati našu poziciju i mislim da naša profesija je budućnost. Opet nanova, tko će rješavati probleme koji su vezani uz održivu prehranu, tko će tražiti nove izvore esencijalnih tvari u prehrani, tko će slagati obroke, tko će raditi tailor-made prehranu, tko će se uključiti u sve ove procese koje sam navela. To su izazovi koji na svu sreću više nisu predamnom. Ali kad govorimo o održivoj prehrani, to je izazov koji je pred vama i koji će zaista uključiti veliki broj ljudi. Da ne velim sve ono što ste slušali kroz predavanja, to je da American Dietetic Association rekao da bez nutricionista se neće sigurno moći riješiti problem gladi, da se bez nutricionista neće moći riješiti problemi koji su vezani uz održivu prehranu. Mi smo jednostavno kao struka dio tog fino protkanog lanca u jednom tom cijelom procesu koji nastoji očuvati ljudsku vrstu u zdravlju i veselju što je dulje moguće. I zbog toga sve ove fotografije koje povezujete najčešće sa sobom ili sa svom strukom ili mjestima na kojem bi mi željeli raditi su samo mali broj onoga što vi možete i gdje možete završiti. U svakom slučaju, dakle, ne morate razmišljati kad će biti budućnost, ona je već sada počela i pogotovo vi koji nisu diplomirali, a ovdje su, dakle, mogu na start. Hvala vam.
Hvala.